kaže predsjednica, Ustav je iza mene. Ustav je iza mene. Nekoliko puta uzeći taj stenogram. Evo vi mi recite, potpredsjedniče. Valjda ona treba da poštuje Ustav. Da predstavlja sve građane Republike Srpske. A kaže, evo meni moji stranački, u mojoj stranci ne bi zamjerili da ja sjednem s vama. Pa ona treba da predstavlja jedinstvo Republike Srpske. A razmišlja o tome šta bi rekao njoj neko u njenoj stranci da sjedne s nekim od nas. Kako to žalosno zvuči. I evo vidim da se spominje ovde moja, često je to teza, vi ste akademski, vi nešto, pa moja akademska karijera. Pa vidim da to nekog baš žulja zato što je do svoje neke diplome došao čudno, u najmanju ruku, a ispričat ću to jednom u ovoj Narodnoj skupštini, kad dođe moment za to, a znam sve. Neće lijepo zvučati. A to što nekog žulja ta moja, to je poruka meni, jeli? Da ne pričam puno, da ne prođem kao neki. E, tu ste se zeznuli. Miješanje u rad univerziteta je konačan udarac ovom društvu. Miješanje politike u obrazovanje je konačno srozavanje ovog društva, ali šta će to srozavanje? Ja vam to garantujem. Izaćete vi sa univerziteta i vaše bolesne politike. Ja sam ovde narodni poslanik, nema nikog šta da zanima gdje ja radim. Meni se može ovde samo obraćati kao narodnom poslaniku i političaru. A stalno meni dobacivati, vi ste akademski, vi ste ovo, je li mi to neka poruka? Mislite me zastrašiti? Da ja malo utihnem, jeli? Nema te sile, da vam kažem, dušice, nema te sile. Zato što koristite taj izraz. I reću vam, za vas nema te sile. Ajde, izvinjavam se, evo neću vas spominjati. Ali spominjat ću vas na svakoj redovnoj za vaš mandat. I da vam kažem, mijenjate Poslovnik samo zato što u redovnim sjednicama nemate nikakve argumente. Nikakve. I onda na jednoj posebnoj, koja je trebala biti posebna, vi se cijelo vrijeme keslate. Keslate se na položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Gospođo Trivić, šta je s vama? Što se vi obraćate meni? Ja niti sam vam replicirala, niti sam vam se obraćala i vi prestanite da se bavite mojim privatnim životom. Gospođo Šalaja, ovo je prešlo u repliku, nemojte, ukazali ste, ali već ste prešli. Niste čuli ono što je prethodno rečeno. Kako nisam, pa bio sam tu. Niste čuli ono što je prethodno rečeno. Ali ne možete ući u repliku, iako je rečeno. Nije replika, ovde se iznose stvari koje se tiču mog privatnog života i nemojte vi misliti, gospođo Trivić, da ćete vi mene zastrašiti. Vi pokušavate mene da zastrašite. Hvala, gospođo. Evo, Dušice, da vam kažem, ja se ne bavim vašim privatnim životom. Šta je, ista stvar. Ne možete voditi repliku preko povrede Poslovnika, pa obraćate se Dušici. Pa da kažem kako dođem do toga, ne bavim se ničim privatnim životom, nego mandatom. To je javni život, ovo je javna funkcija.